hari igihe umuntu ajya ahantu bikavuga ko akenera kuharara, bikavuga ko akoresha inyubako zimwe na zimwe na lodge, kimwe n'uko abantu batandukanye bakunda kuzikoresha baharara bakanahakorera ibintu bitandukanye kubera ko bahahuriye, kimwe n'uko nanone abandi bantu bazikoresha barimo kwinezeza mu buryo butandukanye nyuma ya za lodge. Kandi haba hari na hoteli, ndetse urwego rw'isi ugasanga hari amahoteli afite inyenyeri zitandukanye bitewe n'urwego zirimo ndetse na serivisi zitanga ndetse n'ibikorwa biziberamo. Hano mu Rwanda tugiye kuvuga ku mahoteli yihagazeho kurusha ayandi. Izo hoteli tugiye kuvuga ziratandukanye ugendeye ku byumba zifite, ndetse zifite ibyumba bya menshi ndetse n'ibya makeya. Umwanya wa 10 turasanga Radisson Blu na Convention Center. Radisson Blu Hotel Kigali ni hoteli y'inyenyeri 5 ifite ibyumba 292, icyumba cy'inama cyakira abantu basaga 2500, ibiro byo gukoreramo ndetse n'ibindi byose zibiranga hoteli y'inyenyeri 5. Iyi nyubako yatashywe ku mugaragaro mu mwaka wa 2016 ndetse ikayifatwa nk'inkingi ya mwamba muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ijyanye no kwagura ubukerarugendo, inama mpuzamahanga ndetse n'ibindi bikorwa. Iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati, aho ibarizwa mu ruhererekane rw'amahoteli ya Radisson. Kugira ngo ubashe kuyiraramo ifite ibyiciro bitandukanye, aho icyumba gihendutse kiri amadolari 205, ni ukuvuga 2205 by'amanyarwanda, naho igihenze kikaba ari amadolari 13,000, ni ukuvuga arenga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda. Umwanya wa 9 turasanga Retreat Kigali. Iyi ni imwe mu mahoteli ahenze cyane mu mujyi wa Kigali, ikaba itunzwe na kampani ya IZINDI Rwanda. Iyi kampani ifite hoteli zigera kuri 2 harimo n'ingiyi ya Retreat. Iyi hoteli nayo ifite ibiciro by'ibyumba bitandukanye, ariko igiciro cyo hasi na amadolari 346, ngo nasaga 1,146 by'amanyarwanda, naho igiciro kiri hejuru narenga 1,000 cy'idolari, ni ukuvuga miliyoni irenga y'amanyarwanda. Umwanya wa 8 turasanga Magashi Camp by Wilderness Safaris, nayo iri mu mahoteli ahenze mu gihugu cy'u Rwanda. Iyi hoteli yubatse n'inkambi ikoze mu buryo bw'amahema, iri mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda, ikaba muri pariki y'Akagera, aho kwirara muri ijoro rimwe ari amadolari 583 mu bihe bisanzwe, ubwo narenga 1,853 by'amanyarwanda, naho amadolari 810 mu bihe bihenze, ubwo ni 1,810 by'amanyarwanda. Impamvu iyo hoteli ije ku mwanya 8 ugereranyije n'izo twabanje kuvuga hejuru, nuko bitabasha kwiramo byibura udafite 1,500 by'u Rwanda, ibyo uzagushora kwiramo ufite kuva 1,300. Umwanya wa 7 turasanga Volcanoes Boutique Hotel. Ni hoteli iherereye mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, ifite ubwoko butandukanye bw'ibyumba, aho kwiramo ijoro rimwe bishobora kugura hagati y'amadolari 580 n'amafaranga y'u Rwanda 580, ndetse n'amadolari mu cyumba gihenze ikaba 5,500 by'idolari, angana n'amafaranga y'u Rwanda 5,500,000. Ku mwanya wa 6 turasanga Virunga Lodge. Ni hoteli iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda hafi ya parike y'Ibirunga. Iyi ni hoteli ifite ibiciro bigera kuri 2, aho igiciro gito ari amadolari 670, ubwo narenga 670 by'amanyarwanda, ndetse gihenze ari amadolari 1,210, ni ukuvuga ari miliyoni 1,210 by'amanyarwanda. Naho ibyumba biri hagati by'amadolari 800, ni ukuvuga 1,800 by'amafaranga y'u Rwanda. Umwanya wa 6 turasanga Sabinyo Silver Park Lodge, nayo iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, ikaba ari iya kampani yitwa Governors Camp Collection, hamwe n'igice cy'abaturage mu rwego rwo kuja kwiteza imbere. Kugira ngo ubashe kwiraramo ijoro rimwe rero, ikaba bigura hagati y'amadolari 840, bivuze ko amafaranga y'u Rwanda 1,840 arenga, igihe mu cyumba gihenze ari 1,000 cy'idolari, yagenekereje amafaranga y'u Rwanda miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda arenga. Umwanya wa 4 turasanga Singita Kwitonda Lodge na Kataza House. Singita Kwitonda Lodge nayo iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, ikaba ari iya Singita Company ikora ibijyanye n'ubukerarugendo. Kugira ngo ubashe gukora muri hoteli ijoro rimwe mu byumba bihendutse ni amadolari 1,125, igenekereje miliyoni 1,125 y'amafaranga y'u Rwanda, igihe mu byumba bihenze ari amadolari 2,500, akaba miliyoni 2,500 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu mwanya wa 3 turahasanga Bisate Lodge bya Wilderness Safaris. Iyi Bisate Lodge iherereye mu mashyamba y'ibirunga, amazu y'ibyatsi yubatse mu ishusho y'imisozi cyangwa se ibyari by'inyoni. Muri Bisate Lodge ho ibyumba byaho bihuje ibiciro, ariko bikaba bigenda bihinduka bitewe n'amezi, aho mu gihe gihendutse ijoro rimwe ari amadolari 1,750, ubwo ni ukuvuga miliyoni 1,750 y'amafaranga y'u Rwanda, naho mu gihe gihenze akaba ari amadolari 2,250, ubwo n'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 2,250. Umwanya wa 2 turasanga One and Only Nyungwe House. Iyi ni hoteli iherereye mu ishyamba rya Nyungwe muri pariki ya Nyungwe, ni ya kampani ya One and Only Resource. Kugira ngo ubashe gukorera muri hoteli, icyumba kimwe gihendutse ari amadolari 2,100, ubwo
amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 2,100,000 aho mu cyumba gihendutse n'amadolari 6,000 aya akaba ari miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Umwanya wa mbere turasanga One and Only Gorillas Nest ibatse hafi ya Parike y'Ibirunga, akaba ari hoteli benshi bakunze gutangarira kubera uburyo igaragara. Iyi niyo hoteli ihenze kurusha izindi hoteli zose ziri hano mu Rwanda, kubera ko iraramo ijoro rimwe bitwara amadolari 4,000 ngo n'amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 4, kandi aho hakaba mu cyumba gihendutse. Naho mu cyumba gihenze akaba ari amafaranga mu cyumba gihenze akaba ari amadolari 15,000, aya akaba arenga miliyoni 15 y'amafaranga y'u Rwanda. Reka tukubwire ko ku bijyanye n'ibi byumba ko muri Radisson Blu na Convention Center ariho hari icyumba cya kabiri gihenze mu mahoteli ari muri iki gihugu. Ni ukuvuga ko uramutse ugiye gukora urutonde ugendeye ku byumba bihenze gusa, Radisson Blu na Convention Center yaza ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa mbere ari iyi hoteli tumaze iri ku mwanya wa mbere nyine.